Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pasari, ahanbada maruiba pau. Kendra ki Women and Child Development Rajya Mantri Sabitri Thakur Manipur ki numit humni ki khongsatang asi Jiribam ta thungkhre. Manipur International Textile Expo lisingani kunmanga lagli ba thangsu numitagi Imphal East ki nilekuthi de leiba urban hat ta horgani. Rajya Sarkar ki lau singu bibag ne sinduna Rajya sigi tongan ba mafam singda Yuria harama sung ningtham maru marang yang thokre. Zati ki isai bande mataram ki sahi sami akai suruk pagi sahi masubna sathagata bathoram hayeng Pradhan Mantri Narendra Modi na hudok lagani. Amasung Bihar Bidhan Sabha Mikal ki ahan bataka ki bol ngasi santi oina thadana kre. Nungthil pung mga phawada bo thada bigi sang sada humpu dasmik ama ahum oiki. Kendra ki Women and Child Development Rajya Mantri Sabitri Thakur Manipur ki numit humni ki khongsatang asi Silchar dagi Jiribam ta thungkhre. Mahag hek thunglabaga jila asigi singdong leikai da leiba Deputy Commissioner ki Conference Hall da DLO singa punna mifam pangthoktuna tongan ba wafam kaya khanaki. Mahag ne Jiribam da leiringi da sarkar na paikhali ba tongan ba scheme singa masung project sing yengsingkani. Weaving a Sustainable Future Manipur's Handloom Heritage to Global Fashion Haibiramda Manipur International Textile Expo lisingani kunmanga laglibat hangzanu bitagi Imphal East ki nilekuthida leiba urban hat ta horgani. Expo asigi maroiba pandamdi Manipur ki pak sauraba handloom handicrafts masung textile ki pothok sing malem ki thakta uthokpani. Imphal ki Sanjen Thongda leiba Forest Department ki Conference Hall da pangtok ba pau gi mifamamata Handloom and Textile ki Additional Chief Secretary Anurag Baspai nahai kumsi sei ki expo asigi pandamdi malem ki thakta pukatpani magnai Rajya sida pisalon sa amasung khutsa haibe ki thabak toba mioi lak ani makai hena lei magnai Rajya sigi mioi lak tara romdi handloom amasung handicrafts ki mapal tangli masi apun mamising ki sa ta kunthra romni Sri Anurag Baspai nahai Handloom amasung handicrafts na Manipur ki senmilon da sauraba mafam kalli maramatuna sarkar na lam asibu hena maruaina lawbaga loinana malem ki thakta saukhotnaba honarakpani magnai kumsi sei ki expo asida leibak tara taruki buyer sing saruk yagani mamang sei singa manadaba amana kumsi sei ki expo asida seminar design workshop training fashion show akhang ai singna hiramasigi matangda wangangani Sri Baspai nahai Manipur da textile park lingnabagitamak kendra ki textile mantraloy da DPR pisinkre masi yaraklaba matamda khwaidagi saukotpa textile park oigadoribani magna hai. It is one of the most important economic sector in the state. Therefore, the government considers it an important sector to be promoted. The event has been strategically designed this time to generate significant commercial impact. We are trying to promote local brand at the global stage. We are also trying to nurture export, and we are also trying to establish a clear roadmap for the inclusive growth of the state's handloom sector. It is not just an expo, it is a declaration of Manipur's enduring spirit and cultural resilience. Our focus is clear now. We want to leverage our unique sustainable handloom and handicrafts heritage to foster inclusive economic growth, enhance our global brand, and secure a prosperous roadmap. Rajya ki Directorate of Handloom and Textiles na Department of Textiles, Commerce and Industries ki makata pangthokotoriba expo asi numit mangani sathagani. English ingani kunmathoi da COVID na maram moiduna masung English ingani kulumdoi kunmari da irang na maram moiduna expo asi pangthoktana lakibani. Paugi mifamatu da saruk yakiba handloom amasung textiles ki director Elangbam Jiten hai expo asi da stall samagi matakta hangani. Rajya Sarkar ki Horticulture amasung Soil Conservation Vibhag ki Director K. Devatata Sharma na hairi lombi singna pothok marang kaina puthokpagi thabakta senmilon phaganhanaba honagadabani. ICAR Research Complex for Northeast Hills Region Manipur Center ni sintuna AICRT on seat ki makhada nomagi oiba field day on rice amasung farmers scientist interaction ki thorama mangasi lamphel pata leiba center asigi complex ta pangthokre. Thoramadu ICAR, KVK Imphal West, Sandel, Surasanpur, Tamenglong amasung Ukhrulga punna sinduna pangthokpani. Thoramadu da wangang bada Director K Devatata hai lomi singna sahi amagi sanana bakhak puthokpagi mahuta hena aikhoi gi senmilon phaganhana basu khanbata ngai phade
magna hai lomi sing na pothok hena pothok pa magul leiba pothok ohen ba sem saba masung kaithial da phangana bagi thorang sing da su ahen ba miyeng thamba hai basi yamna maru oi Manipur da ngasi miyoi sama nipan nauna dengue positive oi ba thengnare Raja ki haksal bibang thok pa cherola man hai punna sample sama maribudra test tauki Jelims hospital da sample sama kontra teret test over miyoi marifuni thoi dengue positive oiki rims hospital da sample ni phumapan test over miyoi kuni thoi positive oike duga lanai hospital singda sample mari test over miyoi mari mak positive oiba thengnaki ngarang phawbada raja sida punna sample lising mapan chani yankhai mapan test over miyoi lising mari chani mari futare dengue positive oiba thengnare hojik phawbada Imphal West jilla na khwaidagi masing yamna positive oiba jilla oiri Pherjol amasung Jiribam jilla da hojik maki oina dengue positive oiba miyoi amata thengnatri Sahi asigi January amadagi hojik phawbada leikai lising ani samanga humbudra mathoi amasung relief camp tarukta maikhu kapthokre ngasi Imphal West amasung Imphal East jilla da leiba yum sama yankhai manga da satuna survey tawki maduda yum yankhai ni panda dengue positive oiba thengnaki paugi marak thanna atenba break ama Apomba khudingma cancer nate tawigumbasung chin lei yari yakhong ngau khanau naton amadi thyroid ta apomba leirabadi matam chana akhang ahei doctor tanabiu breast intestine lungs gallbladder colon angang khaugi cancer na chingba layeng liba surgical oncology leiraba NABH phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida CMHT PMJAY health card amasung government employee singi su khudong chaba pizari Dr. Singna tumor board phamduna anaba singi laying da chauna mating pangli akupa marol gi damag AOI Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East ta tanabiu tabiriba pawasi Akas Bani Imphal tagini Raja Sarkar ki lawu singu bibang ne sintuna Raja sige tongan ba mafam singda urea har amasung ningtham maru marang yen thokre Tha asigi mari digi horaga tha asigi kun phawba sathagadaba har amasung maru marang yen thopagi thoramgi sarugam oilenga si Imphal West ki oina Moidang Pok Imphal East ki oina Uyum Pok Community Hall Bisnupur Jilla ki oina Irengbam Khoiri Phaba Youth Club amasung Kwasifai Maling Lekai di yen thokhi Ukhrul amasung Kamjong Jilla singi oina Sana Kaithel Community Hall Thobal amasung Kaksing Jilla singi oina Hirok Litan Makhong amasung Sandel amati Tengnopol Jilla singi oina Sandel gi District Agriculture Office di yen thokhi Haramati Ningtham Marumarang Yenthopaga Mari Lenana, Raizigi Low Singo Bipaki Director Peter Salam Nahai, Lomi Singna Haramasung Marumarang, Pangnabagitamak, Masa Masagi Adara Masung Pata, Loinarakatabani. Lomi Singadu, Value Sen Partners Ki Member Sing Oirabadi, Hangam Maru Lemna Pangani. Karigumba Madugi member Oidaba Lomi Singna Apiba Mamaldagi Sada Tara Hantaraga, Hangam Maru Kilogram Amada Lupatara Mangagi Sang the Pangani. Lomi Singna Mangalamadi, Atay Hawaii Makal Sing, Ataba Mamalda, Kilogram Amada Lupa tara manga duga urea har na beg amada lupa sani humbutra ta phangani Manipur gi lanai hospital singda dialysis tawriba ana bai gidamak PMJAY amasung CMIST scheme sing makata na chana hanaba Association of Healthcare Providers India Manipur chapter na warep lokibabu Lok Sabha MP Dr. Angomsa Bimol akoizamna thagaba pungtokre All Manipur Dialysis Patients Association da Association of Healthcare Providers India Manipur chapter na dialysis tawriba na basing da scheme sing asi sanahan gani haibagi thajaba pikib adubasu Dr. Bimol na thagatpa phungtokre Association of Healthcare Providers India Manipur chapter ki president Dr. Palin Khundong Bamda Ibasithi Mada Dr. Bimol Nahai Sel Thumgi Awaba Kaya Thengnarabasu Dialysis Tawriba Ana Basingi Damak Association Asina Scheme Sing Asi Makata na Sanahan Gani Haibasi Apen Bapui Masina Khudong Sadaba Madi Sel Thumgi Awaba Mayong Nariba Ana Basinga Madi Makhoi ki Imung Manung Singda Karam Makhaidi Kana Papirigani Ningsing Bayai, Lanai Hospital Singda Scheme Sing Asi Dialysis Tawriba Anaba Singi Yengbiduna, Makata na Sana Hanaba, Dr. Angomsa Bimol Akoizamna, Association of Healthcare Providers India Manipur chapter da Ai Baserol Thaduna Apel Tokibani. Bisnupur amasung Nambol block tasu Sadar at 150 Unity March pangtok na bathorang tawri haina Bisnupur Jilla ki Deputy Commissioner Puja Elangbam na phungdokre Bisnupur ki mini secretary ta pangtok ba paugi mi phemamata magnhai tha asigi tarada Bisnupur block ki oina Sadar at 150 pathiyatra gi thorom kiyam ba sanglen da pangtokani Nambol block ki oina tha asigi tarani thoida India East Memorial Center da pangtok na bathorang tawri
श्रीमती पूजा एलांगबम हाई भारत की योट की मी हाई खंगनबा सरदार वल्लभभाई पटेल की सामा यांखई सुबा मपोक कुमोन का मरी लेना केंद्र सरकार की माई भारत की मखादा थोरमसी हौदोखिबनी थोरमसी बिष्णुपुर जिला की माई भारत की थौमी NSS सेल मणिपुर NCC अमसुंग लाइन डिपार्टमेंट सिंगना पुन्ना सिंधुना पांगथोकनी लमलकी सा उसे कंदबा यादे हाइब वाखलोंदा माइरोय सिंगी खुंगसनमा चांदेल जिला के जाफौ बाजार दा ngasi पांगथोखरे चांदेल फॉरेस्ट डिवीजन ना ओक हिल क्रिस्टियन एकाडमी के खुसमनरका पांगथोखिबा माइरोय सिंगी रैली अदुदा पुन्ना माइरोय सातरुक लोमना सरू याखी रैली अदु ओक हिल क्रिस्टियन एकाडमी पंचायत चांदेल की गेट के लमथाखी पुन्ना किलोमीटर अमा मखाइरोम खोंगना चलबा मतुंगदा जिला अदुगी नुपी कैथेल थुंखी लोइना मफम अदुदा खन्ननिनबगी मिफम अमसु पांगथोखी ब्यूटी केंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट ngasi fawba mayek sengdana ngaiak ki oiba thawongna civil aviation ministry gi list hablamda bahibasi aikoi pumnomaki mai khubani haina all india trade union congress manipur gi cherola man hairi cherola sin hai beauty kendrajit international airport maming salhan bagalona flight atongmal atai awang nopok lamdam singi baraga manhanaba mari lene ba singna honagadabani आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी बिहार विधानसभा मिखल की अहम तांक की भोट ngasi शांति ओइना थादनखरे नुंथिल पुंग मंगा फावदा भोट थादबगी सांग साद 0.3 ओइखी तांक गसिदा जिला 19 की विधानसभा केंद्र साम कुनमाथोइदा भोट थादनखी भोट थादबा अयु पुंग 3 की हौरगा नुंथिल पुंग 3 फावबो ओइखी अदुमोइनमक विधानसभा केंद्र खरददी ngaksel gi yenglगा नुंथिल पुंग मंगा ता लोइसिनखी ताका कसिदा बोटर कोटी 3,53,000 मिरेब 1,613 की मराइबग लेपकनी मिरेब सिंग अतुगी मनुंगदा नुपी मिरेब 1,9 अमसुंग ट्रांसजेंडर मिरेब अमा याउरी ताका कसिदा मिरेब ओरिबा सिंगी मनुंगदा महागठ बंधन की मुख्यमंत्री की मिरेब ओरिबा RJD लुसिंगबा तेजस्वी यादव BJP लुसिंगबा मसुंग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधुरी सिंह याउरी हौजिक सानबगी पाउ मंगसाताबम प्रेमानंददगी अहानो मास्टर बॉयज एंड गर्ल्स ओपन इन्विटेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ngasi कोंगबो नोंथोम लेकाय लंपाक हौख्रे कोंगबो एमेच्योर बॉक्सिंग एकेडमी न सिंधुना नुमित मरी निचुपना चथगदबा टूर्नामेंट असिदा तोंगान तोंगान टीम 19 की चही नौरिबा नुपा मचा अमदी नुपी मचा बॉक्सर 23 ना सरुक यारी पोलसार कॉलेज वबगायना सिंधुना चथरिबा अयेकपम प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच सेमको कोमला थाबीना चांदेल यूनाइटेड कॉलेज पु पांजल अहुम अमदा थंबालमारी कॉलेज ना कुंभी कॉलेज पु पांजल तरुक मंगादा CI कॉलेज ना मणिपुर कॉलेज पु पांजल तरेत अहुम दा थोइखी अमरोमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मीटिंग मखादा थौबाल कॉलेज ना सिंधुना ngasi ओनाम इबेटोन देवी मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट हौख्रे ngasi सानखिबा नुपागी मैच सिंगदा थौबाल कॉलेज ना इम्फाल कॉलेज पु सेट अहुम सिनोदा मयाई लंबी कॉलेज ना बिरमंगो कॉलेज पु सेट अहुम सिनोदा अमदी लिबरल कॉलेज ना मणिपुर यूनिवर्सिटी पु सेट अहुम सिनोदा थोइखी नुपी की मैच सिंगदा लिबरल कॉलेज ना थौबाल कॉलेज पु सेट अनि सिनोदा अमदी यूनाइटेड कॉलेज ना मणिपुर यूनिवर्सिटी पु सेट अनि अमदा थोइखी अहुमलक सुबा मणिपुर प्रीमियर लीग की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा खेत्री इरिल मपान यूथ क्लब अमसुंग संगाई हेरोस पांजल अनि नि चनदुना ड्रॉ ओइखी अतो मैच अमदा सोशल स्पोर्टिंग क्लब अमदी राइजिंग एथलेटिक यूनियन पांजल मरी चनदुना ड्रॉ चतखी कर्नल KSH अरुण कुमार मेमोरियल मंगासुब इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटसाल टूर्नामेंट 2023 चही सिगी डिसेंबर 3 तगी हौरगनी हाइना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की चेरोल अमन खंगहलकली चेरोल अदुना हाई टूर्नामेंट अदुदा सरुक यागदबा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सिंगना था सिगी तरा फावगी ममांगदा खंगहलकनबा हाइरी अहुम सुबा थोकचोम इबोपिसक सिंहा मेमोरियल सुपर डिवीजन लीग 2020 की ngasi सानखिबा अहान मैच ता TYDA ना ओइदाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन बु पांजल अनि सिनोदा थोइख्रे ngasi सानखिबा अतोबा मैच अमदा खा पोसंग फुटबॉल क्लब ना उसक खंगदबी क्लब कम लाइब्रेरी बु पांजल अहुम अमदा थोइखी द्विजमनी अरोइबदा मरोइबा फॉर्म केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राइट्स मंत्री साबित्री ठाकुर मणिपुर की नुमित हुमने की खोंगसदा ngasi जिरिबाम दा थुंख्रे मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2025 लागलीबा थांगजा नुमितगी इम्फाल एस की नेलेकोथीदा लेबा अर्बन हाट हौरगनी राज्य सरकार की लौ सुंगुई विभाग ने सिंतुना राज्य से तोंगान तोंगान मफम सिंगदा यूरिया हार अमसुंग निंगथम मरु मरांग यंथोख्रे
जाति की इसई बनते मातरम की सही सामया के सुरप की सही मसूम ने सदागत थोरम हयेंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौदोगलगनी मसूम बिहार विधानसभा मिखल की अहानब तांक की बोल ngasi शांति ओइना थादनखरे नुंगथिल पुंग मंगा फावदा बोट थादबगी सांग सादा 70.1 ओइखी पाउ लैजरे।